wa vona Oscar Makamu a yima henhla ka nomboro straight a ku ti xaniseke ta hina vo tala hi tihumi hikwalaho ka vatswari va nga ha veka vumbhoni a ndhawu ya rhongo kerekeni va ku pasini n'wana wa mina heyi twana matsalwa ya fakaza mhaka leyi Yobo 2 verse 1 yi ku swivumbiwa swa le tilweni hinkwaswo a swi hlanganini na Sathana a ri kona tiva ku phakathi ka tikereke hinkwato swi nge endleki Sathana a nga ri kona so thayima laha i fane i ya hlambuluka kona kumbe ku ti vulela kona cause Bibele ya mokwetsima loko ni hlaya ka Mikiya yi ri i nga pfuki i tshembe munhu na wun'we wa kereke nga kereki i nga tshembi munhu wa misava n'wana mali twala laniwani Bibele yi tlhela yi vulavula timhaka tin'wana yi ku eminkarhini ya makumu vanhu va ta va lava va ti rhandzaka ngopfu mali le ka Galatiya yi vulavula mhaka yini yaleyo tiva ku vanhu va nga ku endlela swo biha hi ku rhandza mali se n'wana mani chava munhu